Господине Шербеджија, поради вас, поради себе, поради тебе, поради другите е насловот на овој музички проект. Дали всушност овој наслов ве наведува на помислата дека се повеќе се губи толеранцијата, меѓусебната соработка, отуѓеност меѓу граѓаните? Pa može i tako da se tumači. To je inače stih iz pjesme velikog srpskog pjesnika Branka Miljkovića. Iz pjesme Uzalud je budim. I to je neka moja obsesija sa Brankom Miljkovićem. On mi je jedan od najdražih pjesajnika uopće. I oni koji su prevođeni i koje razumijem na mom jeziku. A ta pjesma je nešto, meni to priča, mene vezuje kao i njega, što je vezivalo kad je to pisao. On je to govorio o zemlji svojoj u kojoj je rođen. On je ne imenuje Jugoslavijom, ali misli na nju. Tako ja kad govorim taj stih, budim je zbog tebe, zbog sebe, zbog ljubavi, zbog drugih. Govorim o nekoj čežnji pripadanja svome narodu. A moj narod nije samo srpski narod, čiji sam ja, kako se kažem, rodoslovom, jer su moji roditelji Srbi iz Like. Moj narod nije ni hrvatski samo narod, među kojim sam rođen i u kojoj sam zemlji odrastao i rođen. Moj narod je i makedonski narod, jer sam bio Aleksandar Makedonski u Before the Rain. Moj narod je i crnogorski, i slovenački, i bosanski. Svi ti naši južnoslavenski narodi, ali ne samo oni. Moj narod je, da završim samo to, kad si me pitao lepo to pitanje, moj narod su i naši Kosovari s kojim smo živjeli. Moj narod su i Rumuni koji su živjeli, i Mađari koji su živjeli u našoj zemlji. Moj narod su i Foldojčeri, Njemci koji su ostali živjeti, koji su neko vrijeme živjeli. Dakle, moj narod je sav taj narod s kojim sam ja živio. Сте имале можност да ја почувствувате славата, но и отугеноста. Каде најчесто се чувствувавте свој на своето? Дома или во странство? Pa, to je teško pitanje, znaš. Očito, ja ne mogu bez svog doma. Vidiš da sam se vratio iz Amerike u Hrvatsku gdje sam rođen i gdje živim blizu Jadranskog mora, odnosno na samom Jadranskom moru u Istri. A opet na neki način, znaš, kad jednom nakratko izgubiš domovinu koju si zvao svojom domovinom, postaneš stranac u svijetu. I taj dio vremena je težak. Kao ptić koji je ispao iz gnjezda svoga. Ti se gubiš, teško snalaziš, boriš se za zrak, za zrnce neke hrane. Onda odjedanput upoznaješ taj svijet s kojim živiš. Onda odjedanput kao stranac dobivaš neku novu dimenziju. Odjedanput postaje, kad zaboraviš bol prvi, cijeli svijet, tvoj svijet. I ti postaješ širi, ti postaješ, kako da kažem, bogatiji na neki način. Jer srećeš razne ljude, razne kulture, razne mentalitete. Govoriš raznim jezicima. I to je nešto opet lijepo. Jel? A opet se vraćamo u tome da smo svi mi, kao što kaže Ujević, braća u ovom svemiru. Bez obzira na našu različitost rasa, govora, jezika, svi smo isti. Се чини како постојано да ве прогонува некакво проклетство. Бегавте од војната во поранешна Југославија. Во последен момент се соочивте со нов шок, а тоа е после 10 години престој во
Los Angeles, da vi izgori celiот vaš dom во Соединените Американски држави. Какво е тоа проклетство? Pa to je, mislim, to je situacija koja opominje. Opominje da taj svijet više nije sasvim siguran kao što smo mislili da jest. I te oluje su sve jače i jače. I te vrućine su sve žešće i žešće. I ti ratovi su sve gori i gori. Jednostavno, kao da ljudi gube tlo pod nogama. Kao da popušta ta sila teža koja ih drži čvrsto na zemlji i uz zemlju. U tom smislu, mnogi ljudi se pametni neki i bave pomišljima gdje će biti i kad će biti kraj ove civilizacije. Pogledajte kako sve ide suludo. Mi pravimo robote, umjetnu inteligenciju, ko da nismo zadovoljni sa ovim čovjekom koji mi jesmo, s našim mozgom. Umjesto da istražujemo kako možemo otkriti u mozgu sve ono što je neotkriveno, a kažu oko 90% toga ne znamo što postoji u toj našoj stanici, radiostanici, svemirskoj, maloj, u svakoj glavi od nas. Mi idemo da stvaramo super čovjeka od kamena, od željeza, od žica, od magneta, ali bez srca. To je jedna opasnost, jer svaki onaj čovjek koji, pa i najgori, za kog mislimo da je najgori zločinac u jednom trenutku, se promišlja da li je ovo dobro što činim. A lutak, kameni ili željezni, neće razmišljati o tome. Ја одигравте култната улога на Александар во Before the Rain, пред дождот. Остана она славна ваша мисла, пукај бе, братучет, пукај. Њујорк ви ги отвори вратите, стигнавте до Холивуд. Денеска Европа или Соединените Американски држави? Kako kažem, ja sam se vratio iz Amerike. Vratio sam se iz Amerike i fali mi Amerika. I tužno me evo sad što gledam Los Angeles kako gori. To je ipak moj grad. 10 godina sam tamo živio i volim taj grad. Ali još uvijek, vratio sam se u Istru, živim, ali još uvijek snimam dosta vani. I vrlo često putujem. Prošle godine sam snimio ovu seriju sa Jeff Bridgesom i snimio sam jedan film sa tom vojicom, ocem od Angeline Jolie, John Voight. Jako je zanimljiv, stari čovjek, ali je dobar tip. Tako da snimam još uvijek i putujem. I kako da kažem, lijepo mi je sada. Vraćam se ovdje, evo imam koncert u mojoj Makedoniji. Uvijek volim ovdje, uzbuđen sam kad dođem među ove moje Makedonce. Nekako se osjećam kao da sam dio njih. Zbog jedne čudne stvari. Kao mlad glumac obožavao sam makedonske glumce, moje kolege. I družio se s njima. Sjećam se mojih drugova iz Dramskoga, Ćorevskog i cijele te generacije. Poslije sa mojom generacijom, sa Metom Jovanovskim, sa drugarima mojim, pa poslije sa Silvijom Stojanovskom i njezinim kćerima, s Igorom Džambazovom. To je sve moje društvo neko bilo božanstvenih glumaca. Sa mojim Svetom Janevskim iz Tikveža, s kojim se družim od naše 22. godine. I dan danas se družimo. Ta ljepota Makedonije me očarava. A najviše zašto me očaralo? Jednom u Ohridu imao sam koncert i sa Livijom Morozinom, rock'n'roll, etno rock'n'roll. I na Otvorenom smo imali koncert. I bila je glasna muzika. I ja sam glas, neke pjesme smo pjevali istarske, onako
islandski rock'n'roll, etno. I iza toga me ovi vode na Ohridsko jezero, organizatori. Bila je tišina, malo svjetla, nema svjetla, mrak je. Bila je neka rana jesen. Tako da smo sjedili na stolu kraj jezera i u toj tišini i polumraku došli su ohridski trubaduri i zapjevali su najtišim glasom na svijetu. Ja to nikad ne mogu zaboraviti. To je jedan od najljepših meni događaja što se tiče muzike ikada što sam doživio. Студентите 68 и француската пролет на Нови Белград го кренаа гласот на слободата, демократијата и против диктатурата на Тито во тој период. Новите булевари на слобода, вие бевте и дел и еден од гласните во поддршка на новото студентско движење. Мислите ли дека овој глас на граѓанството, било да е во Србија, било да е на некоја од нашите поранешни југословенски републики, допира до креаторите на политиките? Ne znam. U svakom slučaju, ja sam uvijek na strani onih koji pitaju, koji se pitaju i koji na neki način protestiraju. Zato što je u biti svakog umjetnika da bude, kako kaže Krleža, u neku ruku disident, pa i čak i defetist u odnosu na državu i institucije, na naciju i autoritete. On je razmetni sin koji se vraća svom očinskom ognjištu samo da bi mogao ponovo od njega otići. Negacija je njegov familijarni oblik prihvatanja svijeta. To je bit umjetnosti svakog umjetnika. Biti kritičan, promatrati svijet, davati svoje mišljenje, željeti napraviti bolje stvari za sve nas, za ljude koji živimo u ovom svijetu. I u tom smislu ova mladost koja protestira danas je u pravu. Svaka mladost je uvijek u pravu. Čak onda kad je u krivu, više u pravu nego oni koji misle da su u pravu. Tako da ja svim srcem navijam za te mlade ljude, a oni to čine na jedan dostojanstven način, sjajan. I ja sve svoje koncerte od tog časa kad je ovo krenulo u Novom Sadu posvećujem njima. Национализмот е најдоброто решение со кое може да ја оправдаш својата неуспешност во животот. Ова е ваша констатација пред неколку години. Како? Национализмот е најдоброто решение со кое може да ја оправдаш својата неуспешност во животот. Točno. Stojim iza toga. Mnogi ljudi koji su bili nesrećni u svom životu, neostvareni, loši očevi ili majke, neuspješni u svom zanatu i poslu. Kad je došao do ovog rata, oni su prebrisali sve. Optužili su sve drugo za svoj neuspjeh i krenuli iz početka da se dokazuju, odnosno da prave nešto. Mnogi od njih su zapravo i ušli u rat zbog toga. Постојано говориме за интеграција на Балканот во Европската Унија. Колку земјите од регионот се европеизирани? Pa, kako ti kažem, samo u Evropi, ja govorim sada recimo iz pozicije Hrvatske, u kojoj sam rođen i živio, a o tome govorili Krleža isto, je bio uvijek u tome, Krleža je bio kritičan prema Evropi. I govorio je u svojim baladama, ima čuveni stih, kaže, to je teško vama Makedoncima razumjeti, ali originalno glasi, kaže, krepaj ak si kršćanik, Evrope smude ga valer branik, kaj njih je za nas pravu brig, Evropa za nas ima štrik. I to je jedna
duboka činjenica i prava činjenica. To je bilo i za vrijeme Austro-Ugarske, i za vrijeme italijanske okupacije, i za vrijeme mađarske okupacije, sad govorimo o Hrvatskoj. Jel? To je bilo ovdje i sa Makedonijom, i sa Srbijom, i Crnom Gorom, za vrijeme turske okupacije gotovo 500 godina, ovaj narod. Tako da mi živimo u toj jednoj strašnoj situaciji gdje je zapravo jedina prava istina bila ujedinjenje južnoslavenskih naroda. I to je po meni bilo najispravnija čežnja. Međutim, da nemamo sad vremena da u ovoj emisiji govorimo o tome, taj san se raspao. Ali mi nismo nestali. Mi smo još uvijek svi isti. Iz očiju svijeta i Evrope. Mi smo za njih jedan Balkan. I uvijek ćemo to biti. I ravnopravnosti još dugo neće biti. Znaš kad će biti ravnopravnost? Znaš kad? Kad svi ovi mali narodi, sad kažem vrlo groznu stvar, nestanu. Kad nestanu njihovi jezici. A to se može dogoditi za 200, 300, 400 godina. Mogu se ti jezici koji se zovu makedonski, srpski, hrvatski, slovenski izgubiti. Ljudi će sve više govoriti engleski, njemački, velike jezike, jer će živjeti sa velikim narodom. Ko će od tih djece koja se budu rađali za 100 godina htjeti glumiti, ići na akademiju da uči na makedonskom jeziku? Kad će govoriti odlično neke jezike, možda u to vrijeme i ruski postane ravnopravan engleskom. I htjeće da idu studirati glumu u Moskvu ili u London ili u Beč ili u Njemačku. To je tužna priča o kojoj je isto Krleža govorio. Gospodine Šerbedžija, na sami od kraja. Влегувате во 8-та деценија од својот живот. Идната година... Nemoj mi to ni spominjati, molim te. Што е она што ве прави среќен? Што е она за што се каете во животот? Za ništa. Za ništa. Pa kak? Sve je to ljudski. Ljudski je grešiti. Ono što znam zasigurno, nikad nikog nisam mrzio. Čak ni ljude koji su mi zločinili. I tu sam ponosan, to mi je na oca. I ništa drugo. Bavim se umjetnošću na najbolji mogući način što znam. Sve ostalo je sudbina i sreća. Од каде ја црпите енергијата? Od genetskih mojih korijena. Imam pradjeda koji je živio 101 godinu, imam djeda koji je bio bolestan, uvijek živio 97 godina, imam oca koji je živio 104 godine. Nadam se da ću povući na njih da ću još koju godinu proživjeti. Господине Шеrbedžija, ми беше драго и задоволство да разговарам. Ajde, zdravo. Секој е добро. Успешен концерт. Adio, čao.